bonke inoJesu bonke idibanje Jesu Kristu inkosi ngibonga bazalwane ucule ngiyakuthanda kone ngikuthanda phela ukukhuluma ngoba kuyakuhlula kodwa ucule kone ngikuthanda kuyibona okudlulayo ngiyabingelela kakhulu kubafundisi bonke ngibingelele ngokukhethekile ubaba umpostoli noma umpostoli family yonke yabamasipala ngiyabingelela egameni likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu ebenami kwashaya lesikhathi nami ngathole ithuba lokuzohlangana nabangcwele uthi uma mosuka lana ungelutho ungafanelekile ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi yena ubone kufanele ukuthi namhlanje nami ngibalo kubantu akade bela uthi umuntu uzoyihlubekela yini ungelezo kwini impela kuyoba njalo angeke sibe nayo indlela okuyilandulela asazi ke ngoba nekuyihlawulela senabele singahlawula ngayo sihlawulela imizimba yethu noma umoya wethu usulahlile izothola ukufakaza ufishane bazalwane uNkulunkulu muhle ngesikhathi sonke uNkulunkulu uhlezi engitapha uhlezi engithatha ezimweni enzima ezimweni engachazeki engenzela konke lokho kusho umama nginakho kodwa ngizobuya khona namhlanje ngixoxa ngelinye ilanga lokwa ukuthi phela masikhuluma ngempabanga ethinithayo thinithi abantu abanjani ningasiboni sesimila ningasiboni sesibizwa ngabefundisi mina ngumama uGwana ovele eMshwathi uyathi umpostoli ngumama uBishop ngivele ngishone phansi kakhulu ngithwele umgodi ngoba konke lokho kuyangethusa ukuthi ngafika kulelo zinga lokubizwa ngumntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu kenze kunedlule ngike ngiphupha ngishumayela abazalwane ngilele phansi ngiphethe imic kodwa ngilele ngohlangothi angathi kufike enhlizweni yami ukuthi kodwa uNkulunkulu lento le akayifuni bese ngivuka ukuvuka kwami ngivuswa igama elithi uJesu Kristu inkosi ngikusho ngenhliziyo ngiyaqhubeka ngiyakhuluma ngenhliziyo ngithi uJesu Kristu inkosi angathi ngithola amandla ngihlale esitulini kunesituli nje simnyama seplastic ngihlale kusona mangihlala kulesi situli ngiyaqhubeka ngiyakhuluma ngibona abantu akade ngithi ngiyabashumayeza bavele besuka bonke bathi nje bo hawu niyaphi manje bethi nantilo le kulala umuntu nantilo bese nami ngisukume ngithi ngiyolunguza bese bevele bebuye futhi bonke hawu kanti libilo lebenilikhona bethi hayi selihambile kodwa kalimalanga bazalwane umuhle kuloko ekseni ngesonto ngivuke ngithatha imoto ngihlala nokumngane yomfana ke kwaphela uyathetha umpostoli lo sizala singazeke ngoba ithile siyixakayo ngihlala nengane yomfana wami incanyana inonyaka lenyanga zo5 thatha kufakela isituli bese ngifaka la emuva bese ngithatha oyedwa sethe ukukhula ngithi uzohlala naye ngihambe ngenyamvuko ngiyoshumayela khona kunabazalwane bakhona manje abathola ukukhonza ngendlela efanele sengeke ngikhethe ukuthi kube namasonto ngivakashe khona masithi nje emadrayeni emahlathini nginyuka la emahlathini iqhamuke bazalwane itrack ebekubona abazalwane ebusuku iqhamuke la lizoshanja imoto uqezu lonke ngibaleke ngingene esikhotheli emahlamvini imoto imiso ukuthi ngaphambili angisakwazi ukubona isithwele amahlamvu adlule udriver weloli ame uyeza kumina uthi ngiyaxolisa ngisaba sathe Jesu Kristu inkosi cha babonakele ilokho esho lokho nje uyeza sengihlehlile ngaphumela emgwaqweni ngambuka uNkulunkulu ukuthi ukayenza into kanti izokwenzeka ngempela aphinde futhi akuvikele ngaleyo ndlela bazalwane ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba khona okokuqala okunyuka kwenze ekhaya endlini ngelinye ilanga ngiphathwa ngihline ikamero lami ngiyazibuza ngoba impahla ezazifike ngendlela ngayishisa yini se-wardrobe yami ngithathe ngibeke ngifune angitholi lutho engilwaziyo ngisabuka ngenhliziyo ngivulile i-wardrobe ngivuke ngithi ukuyiphanda phanda i-wardrobe ayinalutho
ngiklinile ke vele epusheni ngendlela engikline ngayo bese kuthi mangivuka ekuseni ngithi kulabo abangisizayo sengiyahamba nami ngeke ngathi ukuphanda lapha eJophini ngiyocela niphinde bazalwane nithi ukubheka bazalwane angazi noma bayabheka noma babhekana ngibuye ntambama iphunga leqanda libolile noma angazi ngani noma ikade efika ngisho njalo into noma isibona akusalaleli mina nginesayinasi angisakwazi ukulala la endlini ileli iphunga ngivele ngiyidilize kwasha u12 bazalwane ngihleli ngesitulo eJophini ngiyitapha ngafika i-orange eziwana nje angazi ngabe ngitapha kanjani eqaleni ngafika i-orange elibolile ngaleso sikhathi awasekho nama-orange ukuthi ngeke ngathenga ama-orange awasekho kwasesitolo ngafika i-orange elibolile liyanunga kodwa phela ngaphandle li-fresh liyaphila mangililahla phansi iy'ngane ziyalihalela ifuna ukulidla ngilithathe ngilikhiphe ngewindi Jesu Kristu uyinkosi ngililahla liphele bazalwane iphunga kuningi kakhulu uNkulunkulu engenzela phakathi kwekhaya engihlala kulona ingakho ngifisa ukubonga ngibonge nabaphathi obabunsibande abasigqugquzelayo abasikhulisayo endleleni bengakhathalele ukuthi wena ukhonzaphi wena ubani wena uvelaphi kodwa besimambile njengabantwana uNkulunkulu abagcina abalona egameni likaJesu Kristu inkosi.